Arambai News Guwahati da Maitelongi Pau Tabri Singh Ihan Hanbamakta da Chingangbam Suzitrani na Kurumjari Hozing Asigi Samlapa Mariba Pau Singh Lowirase Assam gi ngamkhai ngak senabagi damak state lengakna state police ka loina border security force BSF su thamjin khre ngamkhai lana smuggling tawba amadi ain kaina mitop changsilakpa kaya hengalakpadagi ngamkhai da hena cheksinna ngak senbagi tangai fadaba lakpadagi ahenba thorang ase lengakna paikhalakibani Handak chahi su apunba naharol iradlup Lanka hozaina sinlangduna Panchali de leiba Panthuibi lampakta hokibo October 13 dagi hauna ima Panthuibi iratpa hoki irat thoramasida local artist sing amadi Golaghat district ki manung chuna leiba Lakhinagar dagi lakhiba mairakatpagi isai amadi ima Panthuibi gi matik magun saithaduna sakpagi isaina mayambu pelhanki haina apunba naharol lup Lanka Panthuibi lampaki maikeidagi haubuzam basantana mayamda Paujelakli Hakchang Phavana Lanni Haibasigi Pandamakada Manipuri Chingamadi Tamda Laiba Mioising Hakchang Phanan Lainanabagidamak Yumda Changduna Anaba Masak Kangdoknanaba Lying Nabagi Pandamda CM's Health for All Scheme Ngasi Manipuri CM N Birena Hangdokre Ahan Bagyoina Manipuri Chingamadi Tampaki District Tara Taruki Akhanaba Khungang Hunphu Marida Ngasidagi Hauna Tha Ahum Phawbagi Manungda Yumda Changduna Chahi Tarani Panmathaki Mioishingi Hakchangi Phibam check tawgani Naramba Yawram Labastu Lemna Hidak Pigani Karigumba Aruba Anabana Naramba Thoklabadi Imung Adugi Phibam Matungina CM Hakselgi Tengbang Natraga PMJAY gi card piduna Mapung Phana Laying Nanaba Lengakna Hotnagadore Handakta Yamnamak Tamthina Minungsi Kangdaba Mongda Hatlamba Atwan Abonmaigi Hakchang Lengaka Yanaba Purakrabasu Leiron Chanpham Leitabadagi Hakchang Loksindana Lerakibadu Ngasi Loksinduna Leiron Chankibaga Loinana Manipuri CM N Birena Atwan Abonmaigi Memorial Park Amas Hananaba Honobi Matungina Ngasi Urep Uyung Tamkre Committee on Inclusion of Sanamahi Lining in the List of Minorities Religions of India Salai Miren Infalgi Thobu Basingna Ngasi Manipuri CM N Birenga Unaduna Sanamahi Lining Bo India gi Religion Minority Group ta Yauhan Binaba Taksin Kre Ngasi Mayang Infal Thana Wangkhai Leikai Anilong Bida Leiba Khuman Leibaki Lamyanba Kanglup Club na Mayang Infal Primary Health Center ga Khusamnaduna DC Infal West SDO Infal West amadi SDC Mayang Infal ga punna hotnaminaduna COVID ki anisuba dose miyamda kapthokre Hauzik phawbada ahanba amadi anisuba dose pullaga punna miyoi lising amaga chamagi mathakta kapthokre Club asigi member khudingmakna Mayang Infal Primary Health Center gi staff namakpusu thagatpa phongdorakle Ngasidi Manipura COVID ki anoba case subnatagi humpumapan khaktamak phangki aduga COVID number moiduna kanagumba amata leikhide haibagi pausu laktri handak marak India da nomoda COVID case phangbagi changasi lising kungi makhadani sibagi changsu hantharakle aduga recovery rate na chada marfutarani pan dasmik sino tare yaukre Apunba vaccine kapthokibagi masingna crore marfutara taret lankre haukiba pung kunmari asida India da COVID ki anoba positive case lising tarani panga chamapan marfutaret phangki chaniga nifutarukna COVID number moiduna laikhide India gi manungda khwaidigi masing yamna Kerala da lising tarama thoi supna humbudrama pan phangki chamaga kulhumdoina COVID number moiduna laikhide amade awang nongpoki state singi manungdana Assam da chamaga humbudrama Mizoram da lisingama supna kunipan Tripura da supnatagi taruk Meghalaya da humphutaret Arunachal Pradesh da supnatagi tarani thoi Sikkim da supnatagi tarani pan amadi Nagaland da su supnatagi taramanga COVID ki anuba positive casing phangke Sikkim da miyoi ama Meghalaya da ahum Mizoram da ahum amadi Assam da su ani COVID number moiduna laikhide Tripura Arunachal Pradesh Nagaland amadi Manipur de COVID number moiduna hokiba pung kunmari asida miyoi amata laikhide haibagi pau laktribane Meghalaya da achoba wathoka ma oiriba Harijan colony issue gi matang da Shiromani Akali Dal gi luchingba amade Delhi Sikh Gurudwara Management Committee gi president luchingba Sikh luchingba singi mihut khutpu amana ngasi wakachi ama Meghalaya gi governor Satyapal Malik ta pishinkre
मिजोरम की ओजा अमबु डॉक्टर कलाम मेमोरियल टीचर्स अवार्ड की दमक खलखरे कोविड पैंडेमिक की मतमदा महई मसिंगबु मखा ताना योखटनबगी लमदा महाकना तमखिबा खुदोल कयाबु सखंगलदुना सीआर लालथांग माउयाबु अवार्ड असिगी दमक खलखिबने हाइना डॉक्टर विखे पटेल फाउंडेशन अमदी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सेंटर की सिन लांगलिबसिंगना ngasi लाउथोरखि अवार्ड असिगिदमक तोंगान तोंगानबा स्टेट सिंगदगी पुन्ना ओजा कुनिथोय खनबदा मिजोरम की CR लांगथाल माउयाबु यावरखिबने पनबयाई पैंडेमिक मनु ऑनलाइन क्लास चथरिंगै मिजोरम की महैरोइसिंगना नेटवर्क फंगदबगी अवाबा कया मायोकनरिंगै मतमदुदा साइनोट होम मिशन स्कूल की ओजासिना महैरोइसिंगदा व्हाट्सएप ग्रुप न चिंब कया सेमदुना महैरोइसिंगदमक अंगंब मतेंग पांखिबने दिल्ली पुलिस न फाखिबा कॉन आर्टिस्ट सुकेश चंद्रशेखर अमदी लीला पोल की मायोक्ता लुपा करोड़ चनी की सेल लाना हिन थोखिबगी केस का मरी लेना बॉलीवुड एक्टर अमदी डांसर नोरा फतेहीदा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ना समन थारखरे निंगसिंग बयाई वाथोगसी मरी लेना बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस सु एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ना हंदकता कौखतुना वाहंग पाहंग चथग्रबने केंद्र लेंगाकना अंगांग यैथबगी हाना पिरंबा गेस्टेशनल लिमिट चयोल कुंदगिना कुनमरीदा हेंकटहनख्रे मसी तसेंगनदे नुपीगी अखंडबा कैटेगरी खर खक्तगी ओइनने मसीदा सेक्सुअल असोल्ट रेप नत्रगा इंसेस्ट केसतगी हिंगहोबसिंग अमदी मिरोलिंगै मतमदा मैरिटल स्टेटस होंगबा माइनर अमदी नुपीसिंगसु यावरी पनबयाई अनोब चना पथापसे हौकिबा मार्च थादा इंडियन पार्लियामेंट ना पास तौकिबा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट इंग्लिसिंगनी कुनमाथोगी मखादा सेमखिबने CBSE ना क्लास 10 अमदी 12 की टर्म एग्जामिनेशन सिंग पांगथोकनबगी चौराकपा मतममा ngasi लाउथोरखरे लागलिबा अक्टोबर 19 दा मसिगी अखनबा डेट शीट अमसु रिलीज तौरगने अदुबो टर्म एग्जामिनेशन असि चटलिबा चही असिगी नवंबर डिसेंबर दा पांगथोकनबा यारी एग्जामिनेशन असि ऑब्जेक्टिव टाइप नि अदुगा मतमना मिनिट 30 ओइगनी हाइरे बांग्लादेश दा दुर्गा पूजा मनुंगदा कांगलुप की इरांग थोरकपदगी यामद्रबदा मियोई अहुम सीख्रे अदुगा हुमफुना असोगापन नंख्रे सोगलिबसिंगी मनुंगदा पाउमी पुलिस पर्सनल अमदी मिचम कया यावरी ngasi sagolsel numit चांदपुर की हजीगंज उपजिला हिंसा की थोदोगसी थोकलिंगै कुमिला दसु धर्म की एक्सट्रीमिस्ट खुदपु अमना पूजा मांदोप अमदा सेंगलब कुरान की वहनथोक लाना हल्ली हाइबगी तोंगा अमा संदोरकपदगी पुलिस का खुद थोकनखी लोइनना मियोई यांखै मुक्सु असोक अपन नंखी असिदा सुनतना बांस खाली की चंबल एरिया काली मंदिर म्युनिसिपालिटी अमदी कर्मफुली उपजिला दसु पूजा मांदोप कयादा हिंसा की थोकदोक वाथोक कया थोखी फिबम असिदा हजीगंजतदी सेक्शन 144 थमजिनखिबगा लोइनना बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश सु चाइथोखरे असुमना हिंदू सिंगी युम अमदी मंदिर सिंगदा अमांगता क्या थोखलंबगी दमक मसिदा चेनबा मियोई हुमफु निफु हुमदोइसु बांग्लादेश पुलिसना फाजिनख्रे ताइवान की खाथंगबदा लैबा सिटी ऑफ काउशियुंगी मथोल 13 वांगबा टावर ब्लॉक अमदा खंगहौदना मई चालकपदगी मियोई निफु तरुक सिखिबता नतना कयामना असोगा पन्नंख्रे रेसिडेंशियल कम कमर्शियल असिदा चाखिबा मई फायर फाइटर सिंगना मुथतनबा होनबदा पुंग मरी मुक चंखी मिलिटरी हुंता की म्यांमार लेंगाकना इंडियन फादोक कुलहुमदोय तमु मोरे बॉर्डर थादोरखरे मखोगी मनुंगदा नुपी अमा अमदी नुपा कुनिथोय यावरी मसिगी मनुंगदा मणिपुरदगी पुन्ना कुन अदुगा मिजोरम उत्तर प्रदेश अमदी मध्य प्रदेश तगी अममम यावरी चाइनादा इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की खुमांग चौक्सिनबा अमा ओइना इंडिया की एंटी कैंसर ड्रग अहानबोइना चाइनीज की कैथेलदा चंगबा ngamkhre इंडिया की अहानबा एंटी कैंसर ड्रग एबिरापेरोल चाइना दा योननबगी मतंगदा लोकल चाइनीज कंपनी सिंग अमदी इंडिया की डॉक्टर रेडिस लैब का यानचे अमा खुयेक थानखरे वाफम से इंडिया की एम्बेसडर विक्रम मिश्रीना ट्वीट तौरखिबनी अमदे WHO ना कोविड की हौरकफम खंगदोकनबा लोइनना तुंगदा कोविड का मरी लेनना थोलकपा याबसिंग खंगदोकनबगीदमक साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप अमा सेमख्रे हारिब्र ग्रुप असिदा US चाइना अमदे अतै लेबाकसिंगदगे साइंटिस्ट कुंतरुक यावरी खुदपु असिना तुंगदा थोलकपा याबा कोविड पैंडेमिक का लांथिंगनबगी थौरांग याटपगी थौदांगसु लौगदौरी
ngasi ge na Arambai News Guwahati da Maitel lon gi pau sandok chaba matang sta loisin jabaga loinana tabiri basingbo amkasu hanna khurumjari